your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. За hi guys, шинэ бичлэгээр уулзж гин, шинэ влогоор уулзж гин. Өнөөдрийн бичлэг юу вэ гэхээр бид хоёр нэг хөрхөн music видеонд тоглож байгаа. Тэгээд behind the scene, backstage. Мама камерамен ингээ уулзж гин. Тэр бол Кито. Энэ ингээ манай оролцож байгаа хүмүүс. Тэр хосын дүрд тоглож байгаа. Амар гой газар бичиж чинь тэгээ жоох мэж харуул. 시작도 못해 보고 건들거면 그냥 때려쳐 현실에 안주하는 그런 것들과는 나 비교 말해 Sometimes I get emotional Got me no state so confused 방황하는 니네들을 보는 내 맘 Yeah 내가 말했잖아 그런 어중간한 맘 What about bro? How cozy is Muno? Huh? What cozy Muno? Сүхэнэш. Cozy-гийн жинхэнэ нэрийг Coziest One гэдэг. Яг одоо Хагас биш юм уу? Marshall Town амар гоё шоурум дотор клипний зураг авалт явагдаж байна. Манай арын багийнхан за шоурум дээрх зураг авалт маань дууссан байна. Одоо Дами оффист ажилтдаг дүр тоглож байгаа. Тэгээд оффис руу явцгаая. За өнөөдөр зураг авалтын 2 дахь өдөр үргэлжилж чинь өчтөр амар ядраад ирээд унтцсан. Тэгээ өнөөдрийн сцен болохоор энэ CU дотор явуулж чинь тэгээд яг одоо беби зураг авахулж байна. Hi. 시작도 못해 보고 건들거면 그냥 때려쳐 현실에 안주하는 그런 것들과는 나 비교 말해 Sometimes За манай клипэнд манай найз орж байгаа. За одоо ингээд миний од болох гараа хэллээ хүмүүсээ. Миний тавсан клипийг та бүхэн үзээрэй. See you. Тавтамар. Yeah. 것들과는 나 비교 말해 Sometimes I get emotional Got me no state so confused 방황하는 니네들을 보는 내 맘 Yeah 내가 말했잖아 그런 어중간한 맘으로 너가 어떤 일하든 결과 모두 같을 거라는 걸 너 자신에게 문을 닫지 말고 네 할 일을 봐 I can't seem to find a way out of go I'm trying to make a change I need to try to free my mind 너는 break it down 그냥 break it down 정말 break it down 그냥 집어쳐 Хөлдөж өглөө. Бид нар зургийнхаа сүүлийн сценийг авчин Кито. Манай эдний зураг авсан. Last scene. But it's so dark in here. Шинэ өдрийн мэнд өчтөр битээр зураг авалтаа. Айгу орой нилээ орой харахуулсан бах дуусгаад гэртээ ороо ядраад нам унтцсан. Тэгээ өнөөдөр амраад тэгээд юу яа гэм үү гадуур өглөөний цай ууд юм уу гэд гараа явж гин. Тэгээ бид нар ер нь бол
карантинаас хойш ер нь гадар ерөөсөө хоол идээгүй. Өдөр болгон гэртээ өглөө өдөр өрөөний хоол идсэн. Тэгээд баг анхны гарч итгэж байгаа. Өглөөний цаг гэх юм уу? За тэгээд let's go. So confused 당황하는 니네들을 보는 내 맘 yeah. 내가 말했잖아 그런 어중간한 물 너가 어떤 일하든 결과 모두 같을 거라는 girl 너 자신에게 문을 닫지 말고 네 할 일을 봐 I can't seem to find a way out of school I'm trying to make a change I need to try to free my mind Би нэрээ өвөл авсан пүүзээ анх удаа өмсөж чинь шившинээр дулаарцсан болохоор гоё. So confused 당황하는 니네들을 보는 내 맘 yeah. 내가 말했잖아 그런 어중간한 물 너가 어떤 일하든 결과 모두 같을 거라는 girl 너 자신에게 문을 닫지 말고 네 할 일을 봐 I can't seem to find a way out of school I'm trying to make a change I need to try to free my mind 너는 break it down 그냥 break it down 전부 break it down 그냥 집어쳐 너는 break it down 그냥 break it down 전부 break it down 그냥 때려쳐 제대로도 해보지도 않았으면서 너가 뭐막한 말만 열면 말하고 다녀 근데 잘 보면 너도 За хөөрхөн газар энэ тий. За цатчлаа. Энэ удаагийн бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Ойрд ийм гадуур явсан влог хийгээгүй хийсэн ч аягүй гоё юла. Тэгээ та нар маань гоё сэтгэл үлдээгээрээ дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Yeah.